Dan pun kinayalap baklay sipang kabeneng. Bat ben o banaduk matau senam ublay ulakang mo ya ka jingkang beneng. Hangno pinsyan malakang mo ya ka jingkang beneng. Lada fikpule ya ka Bible ni king jong blay. Dan bat dang ha kikato kanisnam mi kuwe kapalang na South Korea. Bala ay kertenya ka ada Shincheonji Church of Jesus. Bak ka doctrine lani ka jikai kan rai jongki galong. Bak ka day Jepang ka beneng batmai. Bak ka kendo lani ka perthai batmai. Bak ha kata ka jikai jongki kinhekai ru balada. Uno ne kanu ki mempriang ya ki jikai. Jong uli mani unang sang ya kali kebalang kita kibreu kila do lupa ya ke beneng batmai bat lengba kata ke jikai apa ke jingteng kalarung apa kibreu ke biosno dan bon ngot kibala penyeso ya lade sya kebalang balaseng da uliman ni kibabon ba kitay ngan ong ngakapor badan ukobet kak kendai. Dan pun kinayalap baklay sipang kabeneng. Bak apreng kata kecilap joki kapas musik kalong. Bak kira penting pesmi. Bak ki penduk jingkermannya sibun ki bangnya ujisu. Bak kila daduk no ya kabeneng. Dan pun ki bang bak pila daduk no ya kabeneng. Kita kijikai, ki penting, ki pensmi, ki warak jeng kelumar, si boni ki bangai kautura, Yesus Kristus, kemapi, bat kum mangaru kunjuk. Sakawai kijikai patlaong badan ru ki balahikai, banyo ya kebeneng don kamban penkerpang. Bang penkerpang kumlo ban ya kami jengah no, ban kami spirit no, na ki wepat. Dan kita penkerpang ya lade dak maki enai ki borok sedih enai ki kun enai ya lak kini pa enai ya kilok kijor enai ki bayeng wasam enai ya jidon jingam emlang salang baro hendrai ki klapat dia ke jingong jong trai Jesus Christ ngam syam lawan bangkat ya ki bahak hendrai ya ki bapap Sya ka jingkela ka pemut